مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن چوم مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن رزقون البرد کانا و کمشن خزالا سریم مکاسر بونه شکرکن عطارا دم صور هر هلینه و دیو از قربان و حبن هنارا چوم مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن مردین آجوری تبرجو دیوار آلیه کی ودشته آلیه زنار چوم مردین آجوری تبرجو دیوار آلیه کی ودشته آلیه زنار رفیقی زند مشم بخزیم و خارخال بنام سکو موره خوده و امخار هن جورن هن اسمرن نفزرابو کندرن بجن و گرحان چوم مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن چوم مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن چوم مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن چوم مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن چوم مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن چوم مردین آجوری همو چاولکن هات مردین آجری هاکرو پر خلکن چوم مردین آجوری تبرجو دیوار آلیه کی ودشته آلیه زنار چوم مردین آجوری تبرجو دیوار آلیه کی ودشته آلیه زنار سلاورس بینارین هجا هم بخیر هاتن تمورم میترای از سرت هایدار لیبورینج و اتخوازم اول 5 دقیقه هنک درنگی من هنک زیده درنگی من جبر کو پرسکرکین تکنیکی میوانی من هم مخابن گاوا کو پرسکرک تکنیک ببراستیش دستی مرودات اشتکنای ام ترسیا مگو دبکو ام بطال جی بکن ام مبطال نکر او جی باشفو اجار ام خیرات میوان خواه بکن معروف آلان تو بخیراتی سرسلاناتی سرچاو نیشت ناب گلو باغان دربه ام جی لیبورینا خوش تماشاوانان خوازم براسی جی دمک دریج و ام به هیلا تکنیکی me زحمتی کشاندن لیباش و ام داوی me دا گریدان چه و امی وی تلافی بکنی بیدار لهمبر تماشاوانا کیماسک me چو بجبلا بخشینن لیبورینا خود خوازن دوین آبری ده فیستانی تجی پر خوشی که حالته هاتیه گلک سپاس دکن بیجید اجار ام هنه که معروف ناس بکن از زمین کتر شر نکه هاتی دنه نام نچایا به ناوی خزخ گریدایا شر نکه تو حتی 8 سالی خواه لور مایی دوره و مالا خواه بار کریه باتمانه و جوی گاوی حتی هاجی تو لباتمانه دیجی شخو توا جیانا من تف فیر بویه کاری من ادوی از مصافی که لیکو چطه که هیا بخوازی بیجی زاروکونا خوادا بخوازی زیده بکی فرمو شخو هنک و کم بیجن سر گوتن و آنی زمان از اصلی خوش آلی شر نخیمه لحظه خیاتم دنیای ام بیجن نه 8 سالی 6 سالی خواده ده سال نوتی ده وک مالبات ام تف گوچی دورا ایل حیباتمانی بون دورا 7 سالا جید کوچری کاروباری کوچری اج مالباتا کی کوچرم
وەکیدن جی دەماک و مەدەست ژیانە ڕوونشتنی ئاناوە باشر نابێتی کرد 2009 de min dest perwerdeya muzîkê kir li Êlihê wekî din jî 2011 klîba min yekê bi navê Bukamê derket 2012 ji ser kom ku jiya Roboskê klîba bi navê Qleban gotin muzîkê wan dîsa aydî min derketin wekî din em pê werin hetanî ber ve albûma bêjin ku jî şûn de jî hinek single derketin herhalde hûn ê pirsê man ji me bikin vê naberê de ez dixwazim Sultan jî we bidim nazkirin Sultan hevalek minî hêja Sultan Tezel demek dirêje em hevre dixebitin karûbarê muzîkê de berê komek way nav deng hebû em naxwazin vêga nav bidin lê vêga em wek take kesî wek şexs bi hevre dixebitin bi awayekî em bêjin azad em dixebitin karê muzîkê dikin em hevre nedin dirêje ماڵاوی ئاوای کێناندن هەتانی وی وەختا خۆ بمێرەمە ئەم ژی سپاسی دکەن بە خێراتی بڕاستی هەتا وی ساعتی کو te jî mayî li bendê ku tu alîkarî dikê her bî jî ji te re ez dixwazim vêya bipirsim ez zanim ku mixwend ku gotaran de mixwend ku piçik nayê de gava ku em ji te şivanî jî kiriye lê zarokbûna te de her xeyalekî tenê mezin hebû xeyalekî te hebû ew xeyal çi bû hat bicî tê bîra min 4 saliya min de em li zozanekî dora wanê bûn zozanê şaxê em zarok dilêstin ku rapekî me em kom kirin li newalekê got kakî ji we stranek ji me re dibêje min destê xwe rakir min got ji we re stranek bibêjim 4 salî lê wek melodî li aqilê min e lê ema wisa min nave bû dixist Tirkî dibêjin saçmalama tiştî wisa min nave dixist wekî din tenê muzîk ji min bû xeyal lê malbat li dijî derdiket bavê min gelek cara got ma ez hunermendim bavê min hunermend e kalê min hunermend e tê bibî hunermend 4 saliya xwe hetanî 24 saliya xwe eldûvan xeyala besiyan piştî 24 saliya xwe min dest karê muzîkê kir ez hinek xala wê jiyanê bikim ez bar û vê bername têr neke ger ku jî İsviçreyê carek hatin welat hatin Batmanê em carek rûniştim me çayek vexwar ez dikarim bingê qala jiyana xwe tev ji we re bikim ez naxwazim wexta wê bername zaf bikirim yani 4 salî heta 24 saliya xwe eldûvê xeyalê veziyan piştî 24 saliya xwe êdî min malbat bi awayekî sekin hat bi awayekî çaw e ez ê carek li ji te re bibêjim yani piştgirî ji malbat nehat û pêwîstî bî ku te biryarekî bidaye ez vê ji we re bibêjim madem te qal kir ez kurtasî bibêjim malbat piştî ez mezin bûm xwestin min bizewicînin 12-13 saliya xwe xwestin ku min bizewicînin min qebûl nekir min got ez pir biçûçikim piştî ku ez 24 salî bûm birayê min ji min biçûçiktir birayekî min hebû ew qîsxaltîkek min ji hez dikirin ê ji bo ku te dît nav irf û adetê me de dibêjin mezin kî be dora zewacê dora wî ye ji ber ku ez li dûv xeyalekî bûm dixwest ez bibim hunermendek stranbêjek ez mizaf xwe li bayê zewicandinê nedida malbat jî sêpandin li min dikir digot pêwîst e ku tu bizewije tu ji pêşiya birayê xwe derkeve mirojkê gazî birayê xwe kir min got ka ez ditim bazarekê bikin got çi ye min got ez dora xwe difroşim min got ez dora xwe difroşim min got tu çi qas difroşe 10,000 hebû ez bawerim min got ez bi 3 milyara difroşim 3 milyarê hingê çoş bavê min re got bavê min jî hat gora se tu dora xwe difroşî min got hûn pir disêpînin ez naxwazim vêga bizewicim bêle ku ez bi dilê xwe bizewicim xeyalê min hene min got ez 3 milyar dixwazim ez dora xwe difroşim birayê xwe 3 milyardan min ez şomin tambûrek wek tambûra heva Sultan kirî perê hingê min kirî 140 milyon û min 30 milyonê hingê jî min heqê perwerdeya sê meha min da û min got birayê xwe tu bizewice ez ê jî li dû xeyalê xwe bibesim vî awayî min destkarê muzîkê kir te pir baş kiriye bi rastî pir baş kiriye em çekî navber daynin stranekî zindî guhdar bikin em strana qumrîkê bêjin strana qumrîkê gotin û muzîkê wê aydê min min nivîsaniye lê kiriye mijara qumrîkê jinek eşîra mîran e nevî çirkek waye li derdora cizîrê bi zewac dimîne dema ku eşîra mîran bela dibe carek din hesreta malbatê dimîne û wan nabîne ya min qala mijara wê kir min jî li ser mijara wê bandorek li min kir min strana qumrîkê şê kir em vêga wê bêjin fermo
عمری که شمال میرا یاره دلالی شمال میرا زریا نو عشیرا یاره دلالا نو عشیرا ببوکا سريريا ياري حسرتا باهو برا ببوكا سريريا ياري حسرتا باهو برا قمري قمری که قمری که قمری که قمری که قمری که عمری که تشیه را که یاره دلالی تشیه را که عمری که تشیه را که یاره دلالی تشیه را که نکخواره ریز رانا که یاره نکخواره ریز رانا که ره دوره روژ درنگه یاره ره دوره روژ درنگه قمری که قمری که قمری که قمری که قمری که قمری که هر بجی جوارا دستین و کدین و خوش دبیجن بینر اکی نوی سانیه دنگی سازی بچه کمه اگر کتو بکاری بچه کشی پیش رو وری نحو جلیده بچه کی پیش رو وری تکی معروف کیجان هنرمندان گهدار دکی کیجان هنرمندا پرسکی پر خوشخوزی کو وان پرسا بریا 10 سالا و دست پی بکره حتی روژا ایروبا حتی هنرمندی کو هم خوازن لی گهدار بکن شمره بون میناک یان جی کو بلکی بدنگی و بلکی بهستی و بلکی او ریچا کو تیده دمشن او هیجان کلجان دامه کو مدسکاری هنری کر سری ده از ببیجم اکولک گورلن از ببیجم یک نظامتین آریچ گهدار دکم موسیقى کردی ده براستی جیه کیوی گرینگ و جدا هیه دجنان دجی تارا جابش برکون زانن جیهانی ده کسین کل آرپی دخن و پیر ستران ده بیجن پرکیم هنه ده کردان دجی یک جوان تارا جابه ام بیجن گلک هنرمندی دن جیهنه وک شما پرور و میناکن ام بیجن دلیل دیلانار موسیقى باش دکت کارو باری هنرا کردی ده هانی جروشلات ستران بیجک و از جهاز کم و هنرایو گهدار دکم گلک هنرمندی او سانه لی مخابن دروجا میا ایروده گلک هنرمندی کو یعنی کو بجنه هنرمند لی شقلبانیه دکم سر چند هنرا کردی موسیقى کردی مخابن تکنولوژی مدیا جباکی و سا چه کریه اف هنرمندی کو هنرا راستقینی دکن
قالا دیروکێت کن قالا جوواکێت کن قالا ئێش و ئەلەمات کن دخوازن هەنێکی پێشە ڕۆژش بۆ مێرۆنی بکن تەکنۆلۆژیا ئیرۆ وان کەسێک بوو دکاری هەنێری دە شەقلەبانیە دکن جانبازیە دکن هەنێک دەردکەون پێش هەنێکی حیفا مرۆڤ وانتەی بیدارم ئێوەشی تێکەرن هێدی ez vê dikarim bibêjim. Dixwazim tu ji xwe pirsekî min ew jî hebû wê min pirs kiriya çand hunera Kurdî di çi astê daye vê gavê te piçekî jî got lê dixwazim piçê jî belkî gava ku tu dibêjî xoya ye ku tu ji hunerê wan ne hez nakê ya jî wan wek hunermend nabînî ji sedem çi ye ji ber ku nikarin pêş ve bibin yan yani sedem çiye ku tu sade fikri divê ez wî baş tê bigire sedem ku ez bibêjim sedem çiye îro popülîzm popülîzm tiştekî îro di civakê de di dunyayê de wek tu hespê xwe bibazînî û bidî pêşiyayê û pêşvaziyê bi te re dikin bidî pêşiya te ve popülîzm tiştekî wisa ye êvan kesê ku şeqlebaniyê dikin di riya çand û hunerê de gel ku hunera rastaqînî bike stranê wa hinek wêjeyek kurahî tê de hebe wê gel zimanê kolanî zû tê negîje muzîka wan jî hinek bingehîn be hinek sergîjayî pê re hebe belkî zû popüler nebin neyê naskirin digotina tînin bahewdin digotinê ji rêzê û melodiyekê tînin çavra şamin ez qurbana te ez heyrana bavê te gotinekî wisa TikTok û Instagrama da parve dikin bi milyona tên temaşe kirin û hunermendê wek Nîzametîn Arîç ji bo muzîka Kurdî ekol albûmekê çend salê xwe didê albûmekî bingehîn ji pirtûkê Fêrîkê Yûsif stran çêdike lê mixabin tê îro li Batmanê Êlihê tu Nîzametîn Arîç bînî Êlihê ew kesên hunerhez wî nazkinî werin temaşe bikin lê ez ê nav jî bibêjim xecê herdem dibînî Êlihê wê 500,000 gelê Êlihê were lê guhdar bike ez ê nav belkî bêgal min guhdar bikin û peyam jî bidin qet nexeme lê di vir de dixwazim tiştekî dîsa bipirsim ez wisa dibînim ku rastî xort û keçên me ciwanên me bi qalîte jî henin ku hunerê de rastî jî xwe pêşve dibin ez wisa dibînim evên ku li Mezopotamyayê jî dijîn evên li Kurdistanê jî dijîn dibe ku zêde nebe lê kêm jî be henin ez wisa bêjim ya muheqeqen em bêjin qet tune ye gelek ciwanî me ku muzîkê baş dikin hene ê ku serê xwe pê dêşînin hene hêla bingehîn hêla bêjin pratîk em bêjin muzîkê baş dikin gelek ciwanî me hene temenê min de ji min piçûktir ji min mesir hene min qala ew xala popülîzm ku derdikeve pêş min xala wê kir te pirsekê din kiribû nav de ez bersiva wê pirsê jî bidim îro muzîka Kurdî çand hunera Kurdî di kîjan astê de ye gel ku mirov ji hev biqetîne dikarî bikî du ast astek jê bi rastî jî min qala çend hunermenda kir yani hunerekî qalîtelî heye hunerekî baş heye li alê din jî karek kara wê ye zara wê ye digirî di nav destê hinek kesên ku ji hunerê fam neke ji bo çi stran dibêje ew strana dibêje wate peyva dibêje wate wan pêvanizane yani gel ku em karibin bi dengê xwe bi awazê xwe bi gotinên xwe hinekî dijî karibin bin pêşiya van tiştê ku di muzîkê de nêyînî ne erênî em karibin min pêşiya wan ê muzîka Kurdî asayê bilindtir bibe kesên ku muzîk hes hene kesê ku şagirdên ku pêş dikevin hene ê ku berhemên baş çê dikin hene demên dawî de mesela berhemê em bêjin lawje mistê şerêma bota ez jî şerêma bota me berhem çê dikin lê mixabin ew berhem ev tiştên ku me qal kirin popülîzm dide pêşiya van sazî û dezgehê me derfet nadin van kesa ê ku derfet tune be ti pêşî lê bigire wên ev kesên popülîzm ku qetlîama muzîkê dikin derkevin pêş û hespê xwe bibazînin belê dixwazim em stranekê zindî dîsa guhdar bikin ez em berdewam bikin dîsa guhdar
Gulamın gula sur elinde, bendikim ben akım terinde. Gulamın gula sur elinde, bendikim ben akım terinde. Debejin gula terin derinde, nizanım çavat bimrinde. Debejin gula terin derinde, nizanım çavat bimrinde. لعثمان ميزدك مرنده وقت خوشك نابليرنده لبرتي ميزدك مرنده وقت سبينا بليرنده لبحري ميزدك مرنده وقت زهلالنا بليرنده لبحري ميزدك مرنده وقت زهلالنا بليرنده Gula min gula surerinde, bendikim ben akım terinde. Gula min gula surerinde, bendikim ben akım terinde. Debejin gula terin derinde, nizanım çavat bimrinde. Debejin gula terin derinde, nizanım çavat bimrinde. Bici. Denk hoş, dest hoş. Binerek jimra peyamek şandiye û pirs ke dibêje xwîşka me gelek sazekî xweş tê dixe, tembûrekî xweş tê dixe. Ca pirs jê re hatiye ka çawa kengê fêrî sazî bûye. Ger bixwaze bibersivîne. Ka tu maskaya xwe derxîne. Merhaba Yore. La, dîsa jî bixêr hatî tu jî. Spas, serçava. Berê pirsek wa hatiye ka te kengê dest pê kir û ji kengê ve lê dixî, xweş lê dixî. Gerek spas, sağ olun, zor spas. Az keyif hoş mu tevri bernama oldum. Bijî. Yani zû de çêr bir batmanê saziyek me hebûna me de çanda bahar. Ez şagirtê wê derê bûm. Qasî 10 sala falan el wê derê mam. Yani el wîrê fêr bûm. Wîrê ketmene kar û xebatê muzîkê me ji xwe hevdûr wê derê jî nas kir. û wisa dewam dike, muzîk jî dewam dike, hevatiya me jî dewam dike heta niha ez bir kurtasî bernama marif ez zahme Na tu bernama me teva tu dikare Spas. ez tê xwe Yani pirsek wisa hat deviya me bikiriye. Ji xwe yani weşanê de jî gava ku pirs bên bîner bixwazin pirsan bikin, dikarin bikin. Ku em jî alîkariya wan bikin bibersivînin. Gelek spas dikim bu te. Ez zêde ji mijarê dûr nekevim hêja marûf ji ber ku rastî serî mijarê jî bangewaziyekî min heye divê ez wî jî bikim. Niha wek min gotî xort û keçên menîn bi rastî jî ku hewl didin ku hunerekî pir di cih de û rast û resen çê dikin. Ez guhdarê wan dikim û heyra wan dibînim ji ber ku
ولاتێکی وسا باندۆرێکی وسا dijwar da dijîn welatekî wekî dagirkerê da dijîn lê dîsa jî hewl didin ku çand û hunerên Kurdî stranên Kurdî bijîn û nemirin. Yek ji wan jî birê min ê hêja Seyidxan e. Seyidxan jî bi bo mêvanê me Hunermend Seyidxan wisa. Tamam. Hunermend Seyidxan. Seyidxan Sevinç. Hortekî me heye. Belê. Em ê niha bidin nîşan dibe ku tu nas bike. Seyidxan binerên hêja Seyidxan digel min peywendî kir. Bi rastî wek min gotî neku tenê Seyidxan gelek kesan got wî rewşa xirab da dijîn. Ji min re got û em ez gelek karê min gelek hebûn lê ji ber koronayê hemû tişt hatine sekînandin yani konserê wî hatine sekînandin. Du stranê xwe bi xwe çêkiriye bi gotin jî bi awaz jî dixwaze klîp ji bo wan her du tenê ji bo wan her du stranan çê bike. Ji min re telefon vekir got ez te nas dikim û ez xwe da dibînim ku ji te bipirsim ka sponsorekî nikare alîkariya me bike û bi rastî jî wisa em bêjin wisa xwestinekî wisa mezin jî nine. Ez jî min jî soz daye min got ez ê çi ji destî min datiye ez ê lêkolîn bikim min çend kesan re axaft û min got ez ê bername xwe da jî vêqalê bikim ka ku yek em bi hevra tiştekî bikin da ku em alîkariya Seyidxan bikin û tiştekî wa jî bêjim min û hevkarekî me çarpel medyaya me îro axaft û bi rastî jî em dixwazin pêşniyarekî wisa daxuyanî bikin ji bo çarpel medya ku em rojekî weşanekî zindî çê bikin ji bo hunermendê me ku di astengiyê da dijîn ku bi taybet û di vî rewşa koronayê da nikarin tiştekî bikin. Me got em weşanekî zindî bikin ku ez zanim ku Kurdê me gelek hestiyar henin dilsoz henin dixwazim alîkariyekî bikin bu awayekî alîkariya çi ji destê me hatî. Îca em Seyidxan bînin bîra xwe ku rejî amade be em bibînin. Belê belê. Xweş ê min Her belê diçe zerviyê de di beşê zilama beşek vê alî beşek vê alî li gel her ew qismek dixwînin ew qismek dixwînin kilama dibêj. Erê pir xweş e. Ez zanim ku tu tenê gîtarê naxî tu amûreyên din jî lê dixî. Santûr. Erê û tu ritm jî lê dixî perküsyon jî lê dixî. Perküsyon lê dixim lê sehnan û xebatên xwe de ez lê naxim. Xebatên xwe de tenê gîtar û santûr ez lê dixim. Yani min ji te pirs kirim ku ka tu dikarî ji me re santûr lê bixî lê mixabin ew maye li sêv tê ne wisa. Belê. Tu li hem li Stenbolê dijî hem li sêv tê dijî yani ciyekî te wisa Heya niha heya 8 sal bû ve 8 sal bû li Eskişehirê bûm lê malbatim sêv tê ez ji bo zangeh hatim Eskişehirê û min zangeh jî berdaş xwe ez mamûr müzika xwe karanî min dît ku müzika Kurdî li Eskişehirê naye bikar min jî barkir Stenbolê ana Stenbol'im ve hefteyekî min mala xwe barkir Stenbolê lê dê û bavê min sêv têne û ez diçim cana çim Kurdistanê sehne Belê. Ez bawer dikim ku Seyidxan hat bîra we wek min gotî eger hîn alîkariya me bikin alîkariya me bikin em sponsorekî ji bo Seyidxan bînin dikarin bi min re peywendî bikin yan Seyidxan re peywendî bikin. Ez ji gotinek bibêjim gel ku müsaade bikin. Bi rastî jî di vê rewşa koronayê de ez bibêjim salek serî hemû hunermenda de ev pirsgirêk derbas bûye. Yani gava ku sahne tunebe, bername tunebe, şev û şahî tunebe ew hunermend heta bi ciyekî wê ji berîka xwe karibe hunera xwe biafirîne. Mixabin em tev dû rewşîdene lê xala ku qaskê dinê we basê kir ve got em bernameyek zindî çê bikin ji bo piştgirî fikrekî pir baş bernameyekî wisa çê bikin ez ê jî bi kêfxweşî piştgirî bidim. Hevalê min jî ez bawerim wê nebêjina ji bo hevalekî wisa piştgirî bernameyekî wisa
karmendin mey pirmezin hene dikarin şevan de gelek para xerc bikin leş bu huneri nikarin çar kuruşa deyini serviden mi bangavaziya hoş bu an bikin bu جوانی و ساج بو مش بو همو حوالی مش بو چند هنری کسی کو هنری دکو د آفرینه دخوازه دریا چند هنری ده ببدلو پک جبو وی دریای پیوسته کو پشتکریش بو وره کرن و آلیکاری وره هم کرن هر بجی گوتنه در زیرینن اشخاص اف کرونا اشخاص همو جیانی دا پرسکریک در خصیه ل بتایبت از جوان من يعني روشي وان جيك وين تجين وقت من قلتي هن لبن باندوري دا تجين ودي ساجي حول ددن وبالزمان اخوا و حيران دمينم ولا ورا براستي جي تشيز دست بلا هذه تفازم باكر ازي تشتك ببيجم مادن تباساكو دبن وان باندوري دم فهم كركو تتخازي بيجيش اي ام كرد هاتنا دنياي وكرد مزنبونه از بكردي خوني خود بينم از بكرديجي عاشق دبم وبكرديجي ستران دبجم يعني هي بطلنا ناب يعني هجي وكمن قلتي تشيك وك ام بيجن متروبولي دا زحمه ترى تبركو تجال وان ديجي و يعني هروها جرتيبون هيا لدي ساجي هودد بيروز دكم براسي سجاران بيروز دكم و وقت من قلتي ام حاول بدون يوشاني تشي بكم بفرباش ب چی دستیم داده امی بکن. یروک دیار یعنی وشان ندیارن تخصص فیلم. ما سر آخافتیه لی من روش کفش نکریه. دوی همو هف پاره منی چارپل مدیا جی بیجن اره. دوی هم جوان راجی اره وان جی بیزن که ام بکارن روژه کی کفش بکن. از گلک تخصم راست. و تو دبیجی خونین من خیال من کردم و بس او کردن که به کردستان نبیجن. سروان چی دفکری؟ اوجي براسيجي فرصه كي جرينجه قالك او درده كيدني شويه راسي قال درده كيدني قالك هنرمندي ما يكو طلع البومي وان غدار كبراسيجي ببخشنا البومين برباش شكرنا بنجهي ليش يانا واتف تركيا سترانت بيجي بلكي قالك واتي وان بيبان زانجي نو صار ام قالك وانا ذكر يعني هنرمندی باشن تی نازگرنش ناب کرده دلی بخوان جیانا و تو ترکیه و نا آفرینن نان ویسینن کردی نان ویسینن تشتی هری سوسرت یعنی تو هنرمندی تو به کردی هنر خود که بگه تو ترکی بگه از بیشتر سر چالا ترکی دستری ترکیشی دنویسینه لیب کردی دستری ترکی دپیده کردیشی نزانه چار پیما بینا با همودن دنویسینه و پیشنگین چند هنر کردی نشی چاره سر چیه؟ چاره سر؟ لگورته چاره سریا بتونه او کسی کو میجی بزمانه کیدم به هشمندی بزمانه کیدم به خون و خیال بزمانه کیدم به شیوه جیانه بزمانه کیدم به تنی سترانگوتم بزمانه کردی به دیوی چوا کاربی راست بکی دوی او خراست بکی نکاری راست بکی نکارم بخوینم کردی نکارم بخوینم مثلا از ویگا ببیشم بلکی نوک وقت تماشاوان بیشن معروف الان خیره هر کسی رخنه دکه نه حتی منه لی پیوک شاشه به ازی رخنه بکم اگر کو از ستران بیشم هنرمند بم بلا من جی رخنه بکن آینور دوغان هنرمند اکی رو پر باشتی ناز کرنه سترانا قمری که دبیجه قمری که از رومی مه اوش دبیجه قمرو که از رومی مه غیج بکار ناینه غیرات ترکی دبیجه پیوی ترکی دبیجه مخابط از قالبان تشتاقكم يعني يقصى هم ببيجن هوالي مي باش هنري باش دكن لي بلا زماني وانجي باش به زماني وان نه باش بيج بلا وان بيوا باش سر لي كولين بكن او ديكسيون دبيجه يا باش بكار ها تصاز لي تخي يعني تبيجي بس هم استرالك زدي بيجي حسن ويليام شير شرمو حسن ويليام شير
ويلي بما ويلي بلو حسن ويلي ويلي بها ويلي بلو كرمالو ويلي راكب ششخان نولو دا كذا وقالي راكب ششخان نولو دا كذا وقالي حسك زغا يولو ويلي ويلي حسك زغا يولو فودوت هيلي بگرو سری کولو بگوشو نری بگرو سری کولو بگوشو نری حسک زبا یولو ویلی ويلي حسك زغا يولو صوبت دلي بجين هم هر دو جي بجين سپاس ما آفو کر بردیلی حسو جی کام چوب هیجام معروف تو جبل موزیک چه کار دکی؟ جبلی موزیک از موزیک دکم جبلی موزیک دیگه جی کواملی رو نشته نوک کافه که از وید خبتینم مالباتا هیجی کاری سوالوانی دکه هنه کم بیشون تجارت یعنی کاری موزیک هنه کاری تجارتی وسر دسي حب سترانينو وهناك برصا ألبوم من سترانينو بس هيش أدبين بيراوة أنا بيراوة كاري موسيقى وكاري تجارتي كافة أقدس مدام خبتينن بيجا كاري من أوياه بيجومان كورونا لورجي بس كده در خسيانة كورونا اللي داري أسنك حناك جيبكم جاجا قرونا الفيدر البطماني ساعاتش حشتي وشون درد كذا كولانا قرونا درد كذا كولانا كي زفت كويد كوجل كولاني أري الورجة تتكوها بيقابي حتى اني سري شواقي صبح ساعات الدها قرونا ديجاري اجدها وشون ده قرونا دواسته او شفر راضزه وملا درد كذا كولانا الفيدر روش وصايه أري يعني براستيجي بيكنوكه يعني فيجافي في ساعته قد خيك وين در كفن دروا لبشتي ساعة شاشان هون دكارن اشترى ببيج من فيجا سي هوال الفرمانه امجبر برنامه تمام في ساعتي دبقو ام در كفن جزاجي بريش مرور بري لي او بري امشتا بسينن ويجي چرش بالمدياي بسينن ببيج يعني بالمدياي وان برابره سر براستيجي جالكس سپاس که محتوی ساعته بگمان هم درنگ جیمان لورا صد درنگ بو بر پرسکراکی و اگه هم گوداری کلیبه که بگن اجار هم گوتی بیش سر آلبوم تبک باش سر چلا صبر و آرام چوج دست آی دلمه شخوينه صوت مأزده دابينه هستر ما رين شخوينه صوت مأزده
یقینه آی دل من آی دلو ev bu çekik kurt bu li em qala vî stranê bikin yekem car te bixwe awazayî nivîsaniye lê gotin گوتن ای فقط Level. تایرا بریا 400 و تشت کال زانم فقط تایرا هات جیای جیان کریه البته فقط تایرا گوتن شی موزیک جی معروف الان من لیکریه است بیشم سالا چو پاییز بوز بیشم بکری بشکر اول سلطان دی صدور رجی هیه همو کلیب من ده سلطان هیه نزان bêjî Sultan Sultan bixwe jî stran dibêje Ne zêde yani. ne zêde Caca. okey Ha. baş e Denge ferbû Sultan çok hoşe ka ku bixwazem dikarin dengê wî jî biçekin guhdar bikin Vallahi- eger bixwaze eger خوازه کو اما وصا بیجه التحیات و چوالی هاتو بچکه کی بیجه نه کوینه کی کوینه حتی تو سترام کنی از آوه کی بخون چی نه avekî bexwe ferbû ferbû حتی سلطان خو آماده بکه اجوره یکی لیخن êrê baş ferbû Evî tu dîsa bêje gundê hember bêje baş e dûre واه ده hemen de not girdin em bibêjin erê Yani ezêdena xwînim ji ber bo xatirê we ez ê yekî bixwînim. her bêjî destxweş ثاني Kêmasî سلطان çêmo ji qusirê nerêmin. سلطان شخو خشک صور و سپیه و قالا سترا دیگر هیچ صور و سپی تر بود mafdar e em zorî nakin lê eva dixwazem guhdar bikin ferbû Dilim dağa surlu sere, hayas berole dere. Dilim dağa surlu sere, hayas berole dere. Yar eşqa vere bağre, limenine sabru sekan, limenine sabru hadan. Yar eşqa vere bağre. لمنينا صبر سكان لمنينا صبر هدان فریاد لجاری از اشترا بجمیاری فریاد لجاری از اشترا بجمیاری حیران دمام هزار جاری تذكر يا بالبلبلي تذكر يا بالبلبلي حيران دمام حزار جاري تذكر يا بالبلبلي تذكر يا بالبلبلي أمي بكون بشربتي أمي بكن بصحبتي أمي بكون بشربتي أمي بكن بصحبتي جندور نجايك ساتي حريت ويش جنتي حريت ويش جنتي جندور نجايك ساتي حريت
جنتي تاري توي جنتي شندور نچايك ساتي تاري توي جنتي تاري توي جنتي بعد سلطان خان قال لك خاص للنشكينات تاكل دردي ما تبرا كرن يك ساعة جمهور نشا يعني أوريتو يعني آماده کاری نه که وجدانی که همه استاش فرق سرم نرید که ماسی چی بید هوال أبين از أبين دارم شو خد لي من شامتي أبي يكجار او يجي يكسر در بازی بوده بگو درده معروف دیده بدم خود مگو برا راسته سپاس که بوده من نشکنم براسی دنگ خوش اجر هجا معروف آلبوماتا 10 stran ناوی بیجینگ چما بیجینگ يعني كو أم قالا بيجينغ دكن شما بيجينغ أم بيجين سيشل سال بري حتاني 5 سال أم هرن همو جيان ودبارا أم كردا أم بيجين ميزوبوتاميا جلي كول سيرفي عدنگاري جيانة تاني كرد دبارا وان همو از كارم بيجين دسرات موخر و بيجين جيدة درباس بيه رازو پز و آدان أم بيجين چاندن جی حمود سراد و بیجنگ و مخلی ده درباز بویه. بله. مخابن روجا ایرو هیدی او ونداد بن. او چاند او کم نشوپی او چافکانیا تیرو تجه ونداد به. زارو کی مدمالی ده ترکی ده آخبن زمانی خو نه آخبن. کالی وان شکر ها دیرو کا وان چبو چی جیان چی نجیان چی شو علم کشانن واج بیرد که سترانا بیجنگ ده قالا دشتوكي ديك زاوية دشتوكي ديك الهزخي زاوية كابو كالي من رادكر بجيسن يعني بول خم بيجن جير دقوتن زاوية دشتوكي ديامون قالا قال هي ويداري دكر بلكي او الهاما سترانا بيجن من قوتن موزيك من نفيسانديه بلكي جورات ويادو دياجي فكرين حمو جيان ودباري ما بيج باكي السربي عردينغاري السر رزو بزو چاندنيه بو و بیجنگ و سراد و موخل آمورین هری گرینگ بون جبوان جبو چاندنی جبو نیسکو نوکو گنم و آردو ام بیجن ایکو پی دباری تکرن جبروی ایکی جمگو استرانک بناوی بیجنگ چی بکم قالا شوانتی گاوانتی بکم پالهیه بکم زوی و دشتا بکم سترانا بیجنگ کسا درکت ہولی شخواد آلبوما بیجنگ ده حب سترانه نه مگو بلا ناوی آلبومی جی بیجنگ ده ده باش کریه قالا پالهی ورکت ده و ایمجد بیجن پالهی خالایو دکن بله هی geçtin و albümü de وقتش گوتی 10 stran هيا ل چاپون گوتارا کی دا خواند کو آوازان تا چگریه yani beste مفهم نکردم کارم 10 stran da 10 stran albümü da آوازان تا بخوا چگریه همو آوازه بله قالا کلیب خواب کرد إذا ألبوم ده سترانه نه دوان ده سترانه سوریاس من جدیا خو بهیستیه لیست راست کرنا و من شکریه میران جدی سا سترانه کی هرما بوتا السر حسکرینیه او جی مجدیا خو بهیستیه لی او داویا و من شکریه لی وکیدن سترانه دن گوتن موزیک من لی کرنه سترانه خو شویست وکی بیژن موزیکا آیدلی من خجو کی گوتن موزیک من بیستاندیه نایم بیرام ستران زنبال که از اختیار بمنم بیرم لیتر گوتن موزیک وان تران چیکن آلبوما دیامین دستی من دیوه کیدم پشتی آلبوما بیجنگ چند اب سینگل چی بودی سا گوتن موزیک وان تر من لیکرن بی آنا سترانه که بنابه گلان دفروشم یعنی از اویندار بومه اوینداری خوشکه که بومه و من دوره کی گلا آبیت یا ملی خواه و پشتا خواه از دیگرینم گلا دفروشم از خوازم او گلاجم مستینه كليب هاوي دمك نيز داوي بارين يعني وقت كليب يعني ألبوم كي دنجي وريدايا وتشيبايان بيش روجاتا ألبوم كي ريبرتوار ألبوم كي بندري ديشوا أو تماما نداينية جيه كي ليش خيني ألبوم دوديا
سێ چار هەب سینگلێک jî qediyayê maskin gêwê maye bixedem klîbayê çê bikim bi navê Gulad Firoşin stranek din dîsa bi navê Şeva Tarî bendek wê afeqê teyre benda din min nivîsan dê dîsa muzîkê wê min lê kiriye ew jî em ketin stûdyoyê vî awayî em ê van çê bikin piştre qaskê din me qala hinek tedî piştkiriya hunermenda û sponsora kir bi rastî jî Hela aborî de hemû hunermendên mezanetiya dikişînin gel ku mezanetî belkî vêga albûma dubiya derket bû ji ber ku pereyekî biçekî girseyî mezin lê diçe em mecbûr bin yekek strana çekin wek singil em çê dikin. Pir baş be serkeftî be rastî gava ku derket dîsan biaxivin bi hevra wek din ku em gudarî stranekî de jî bikin rêzê da kîjan stran heye di albûmê de em gudarî bikin Em aydilê min bêjin hem gundê hem ber ji warê bêjin zindî em bêjin okey min xwestem wek klîp lê hûn dikarin zindî jî bêjin em aydilê min bêjin em aydilê min bêjin aydilê min gotin êteqê teyran muzîk jî min çêkiriye em bila diyarê xwe temaşa bêjî Dil ji min na kît xeyala bû me perwa naşemala dil ji min na kît xeyala bû me perwa naşemala bêriya husn û cemala ay dilê min ay dilo beriya husn û cemala ay dilê min ay dilo can feretî tene bîne deftera eşqê dixwîne can feretî tene bîne deftera eşqê dixwîne serxweş û sekran û dîne ay dilê me ay dilo serxweş û sekran û dîne ay dilê me ay dilo serxweş û sekran û mestin efayê ez wedigestin serxweş û sekran û mestin efayê ez wedigestin sebr û aram ço ji destin ay dilê min ay dilo sebr û aram ço ji destin ay dilê min ay dilo hêstirên barîn ji xwînê sot me ez derdêvînê hêstirên barîn ji xwînê sot me ez derdêvînê kes ji min kit yeqînê ay dilê me ay dilo kes ji min kit yeqînê ay dilê me ay dilo
بجی دنگ Direkt خوش tamaşavan ki peyemek nivîsan û pir bala min kişan ez nava stranê de keniya. براستی Dibêje قصد ger ببینم چه جانی dibêje ger heval Maruf û Jennifer Lopez. Tiştekî fevre duetek bikin konser. Ez barim tiştekî aha sanîsan. aha bu Merve o Jennifer û Maruf û Jennifer Lopez hevra duetek ya bir konserek akayı çêkir. geliyor. Yani du cihanê ji hevûdin çida ne heval qaldik wek du cihana bînî ba hevûdin nizanî çawa bibe. Na çima na mirotkare çima na Dikare tabii ki mirov dikare lê ez ê bi zimanê xwe bibêjim carek ez ciyek mekanek hebû her rojê şemiyê min lê mûzik çê dikir jinek biyanî hat bû mêvanê me hevala jê re got ka stranek bibêje min dî stranek got meqamê rast ah de heyran jaro meqam ev bû lê stranekî biyanî ew ê got got jî min re duet bike lê min got ez ê bi zimanê xwe ez ê tiştekî bêjim ew ê got min jî strana heyranjar got min dî masekinî bû ez dikim ez navêjim denk baş yani dibe binerek me şîrovek gelek direş kiriye ka ez bibînim hêvîdarim ku bikarim bixwînim jî binerek me bi navê Fadil Özçelik gotiye li Awropa bingeha pêşketina zanyarî huner û edebiyatê ne tenê bi jêhatbûna kesan vegirêdayî ye ango ne ku Ewropayê bi aqil û em Kurd gemaqil in ji dema Rönesansê û heta 100 sala 19 û 20 salan li Ewropa kraliyet monarşî û arîstokratên piştgiriya zanyar hunermend û nivîskaran kirine ji wanên niha naskiriyê bi vê alîkariyê de xebatên xwe de serkeftî ne eger ne ev pirsgirêk bûya dê me yê navê kesî ji wan nebîstiya bi gotinekê din nedibûn zanyar hunermend û nivîskar wekê numûne Diderot û Beethoven barim ez hemû nabînim li wir qediya nizanim qediya min jî qediya û dawiya nivîsê bû belê spas şîrovê şîrovek kir bû heval spas dikim silav û rêj bû wan jî belê bijî îcar eştera bêjim wext çawa derbas bû bi rastî gelek xweş derbas bû herçe biçekî moda me ketibû ji ber ku pirsgirê teknîkî çêbû lê dîsa jî me baş Müşteri sohbet got yani em bêjin müşteri got em derekman lê gel ku em bikevin weşanê em ê bêjin ettehiyatu û çawa lê hatu wê hebere belê îcar ez dixwazim du pirsan pirskim dawî da bi klîbekî biqedînim pirsekî min yekem ew e ku tu guhdewarên te şopînerên te parçeyên Kurdistanê din henin yani Başûr û Rojhilat Rojava yan tenê Bakur belê albûma bi navê bêjing yan jî ya qeleban ser komkujiya Roboskî dema derket ne tenê li Bakur gelek jiya wek merûf falan hat nazkirin li Rojhilat gelek kes min naz dikin li Başûr Hesên Hesen hûn dizanin hûn derhênerekî Kurdayî herî jî hatiye Sadullah heye gelek kesan wan dera têkiliyê me bevre ne me bû naz dikin îsal li Almanya li Rojhilatê em bêjin Kurd lê dijîne min nikarin belkî di weşanê de zaf pê ver teklîfên bername ji me re hat lê mixabin ji ber koronayê me nikariye min çiyekî ve biçin em hewl didin mexsed ne ku em bêjin em popüler bibin pir bê nazkirin bila em hunerek teqînî bikin peyvên me hinek wê jeyê bin hinekî kurahiyek xwe be hunera me hinek wate be wek pelpelûkê ku em derdiketin ser banê xanîberê û xaniye û em derdiketin ser texta pelpelûk hêdî bila nazkirin mexseda me bila ew be lê tu qet neçî Başûr qet neçûm Başûr ez rojkê biçûna Başûr minê hinek perebê xistana tû telefon jî car rê dedin mixabin teknolojî belê belê tê geçtim
وقتن وقت هرتم دكم داویدا از جمیبانین و پرسک صاف دکری د پرسم دبیجم جدلیتا چهاتی وی بیجه پرسک منو سطنه لی دلیتا چهاتی داویدا چت خوازی بیجی بیجه وەک ستران وەک ستران ببە وەک گوتم ببە ez wek gotim bêjim پەیام ببە wek peyam çi ji dilê min were em xweşik bin ji xwe hez bikin ji hev din hez bikin tariyê ronahî bikin ber ve pêşerojê ve bimeşin hunerê xurt bikin û li hunerê xwedî derkevin بژی خوازی سترانێکی داوی زندی بێژە ئەم بقاتین مسا بقاتین em xemilên zozan çê bikin باش kerem ke hevala sultan xemilên zozan û bi min rêkeniya tavêl esmana şewqa xwe didaye xemilên zozan û bi min rêkeniya tavêl esmana şewqa xwe didaye gulê gazî ki min atemaniya ez dikim here yar mire naye gulê gazî ki min atemaniya ez dikim here yar mire naye Kani xulxuli ortaçiyande dünya bu zeyne u taxte şaye Kani xulxuli ortaçiyande dünya bu zeyne u taxte şaye dikim ku here tabiat seyra ez dikim here yar mire naye dikim ku here tabiat seyra ez dikim here yar mire naye Thank you.
dünyayı yaramın bedev nola vandılar ki can revcdayı emre dünyayı gölgellek hene çavreşadılar ezdikim here yar mrenaye gölgellek hene çavreşadılar ezdikim here yar mrenaye بيجين حدو جي قالك بيجين از قالك سباسي تادكم سلطاندكم وهوالك دنجي هيا حتى في ساعتك وهن الورن شوفوا برنامج قالك سباستكم امي دي صبح حيواندي بكن دي قال هاف و راستي جي قالك صحبتك خوش بو ایجار از نه خاطری خواب خازم اینه نجا گلکس فاست و حتی 20 ساعتی و گهدار کرد و متنه نهشت هرچند که ام درنگی جمان دیسا لیبورین خازم دیسا بیرا بینم که وقت من گوتی کوین بکارن آلی کاریم بکن ام سپانسورج بو برایم سید خان ببینن وقتن کوپشتگیری لیندنی جی بکن امی وشانه کی جی چی بکن و از پر کل جانی مجبوری وشانه جی برکوز خوازم کو تشتکی ببه کرد دسته ها بگیرن تشتکی باش بکن دیسا حتی 15 روز دن امی دیسا ها ببینن حتی وی چاقی هایش خواهدن دم باش شب باش کرد و کردستان بخاطري واحد خینو که سرامه شواتاری بیامن آخینو که سرامه تامارا خطامارا شوقا ایوالنه والا دیروکا ایوین دارا آخ تامارا Tamaramın xeykan
کانه حیوان و بلند بو تمارا من خیکانه تمارا ختامارا شوقا حیوان نوالا دیرو کا ایوین دارا آخ تمارا شوقا حیوان نوالا دستانا ایوین دارا آخ تمارا Darya şevi